ai vatsongo va ka hina i manyanga ndzi ta kombisa loko ri subscriber ni kombela subscriber se mutlhana ku vulavula hi album ya Donisani Baloyi ya khalanga hi van'we kahle unless otherwise ku humelele swin'wana va ta na yena kulukumba loyi mara mina n'wi claim loko ri sweswo so na ku vulavula hi album ya mina loko ni yingisele 3-2 lexi nga ta xi vula ku from the first 3 songs loko ni ti yingiseleni from content ya yena from matsalelo ma yena matsimu from the way yimbelerisa ku xiswona swi tikomba nga ri munhu loyi a nga kula a kha yimbelela kumbe xana a kha tsakela ku fana na Matshobe Muda. Why? Loko u yingisela music wa Matshobe Muda ne Matshobe Muda in terms of vocally a nga ri ngozi ngopfu leswi swo hitaza hi ku a nga twi a ri na tona ti-flops here and there and the very same tunes leti Matshobe Muda ti tisa hi leti Donisani a zamaka ku tirhisa xin'wanyana matsalelo ma kona na risimu leri chaka ra Mubashibakele a nga heli mbilu u phewaphewa a khalo vona hi tihlo rin'we matwisisa it's more similar content. However with Donisani it's about passion ma vona i vanhu lava ya vo hambi bolweni ma ku byala ku na magugu a wu yi koti hambi so ri na vo tithwa ya mahlweni u tlanga kwala ground ni u tshemba ku siku rin'wana u ta humelela. This is the very same thing lexi xi nga ku humeleleni hi Donisani Baloyi. For sure hosi leyi ya switwa ku swin'wanyana it's off with my music compared to other people's music but ya mahlweni yo mesa. Why? Because it's passion around leswi u believe ku u tiselu ku ta endla swona misaveni. So I think we should all take a lesson from Donisani Baloyi ku you never know unga rhwala xipikara unga dumi maponyana rhwala xipikara duma. So it's up to you. It's up to you ku wa ringetela kumbe xana wa lan'we ku veri a ni swi koti u tshika. I was also watching his interview na Amandla Gingirikani. You can go and watch it. The one thing that I liked about Donisani Baloyi is confident. Angiri a ni swi koti ano ringetela. No, it's confident. This is the music that he wants to create for us. Hopefully van'wana va ta landzela va twisisa ku you can do it. People are willing to listen. Donisani Baloyi is probably the most trending artist sweswiwani. So ku komisa album ya Donisani Baloyi musically it's a flop. Enjoy hinkwenu ha swi twa ku i hasa. However let's appreciate what he's been doing. I appreciate the spirit that he have. I hope you get motivated. But anyways the album is a flop. It's a flop. I used to yimbelela sibara tichuni ta yona hasa langa zama hi loyi wa anga provide the-beat but then leswin'wanyani hayi sorry man kombela mi subscribe yeni nge se jump ka ku ya mahlweni. Shap.